Hello. Welcome back to Mga Hilabota. Si Philandro din guys. And yes, nakakalo ko, nakasando ko, bungot ko, init kayo. Yes, welcome back. Sa mga bago diha, kaning Mga Hilabota, mubasa ko og mga Reddit stories, mo react ko, basa ko for the first time and then mo react ko, and then kanang mo sulti ko sa akong advice, unsolicited advice, wink wink. And katong mga followers nako, kabalo ko na ko yung mga silent supporters diya. Hello, welcome back. Sorry mo burps ako ha. Naman good ni. Dili ko ubog ha. Bago ron ako ning giablihan ra. Ganahan ako kick gamay. Okay, so kumusta man mong tanan? Lipay kay ko kay holiday ugma. Yes, Independence Day. So wala may work ugma, so it's time to pull out. Mag-record ko ubay-ubay karon kay dako matag time ron. Hello, I so miss you. What? I'm so excited kay daghan kay ko nasa mind karon. Sige, magsugod tayo kasi kung yaw-yaw. Sige na ko nakitaan nga title guys. And then excited kay ko kay feel ako makarelate ko ani. Kay kabahin mo siya crush. I know I'm too old for this ish, pero hello, lingaw-lingaw lang gutagod. Kasi sometimes wala pa tayo uyab, maglingaw-lingaw sa tag-crush. Okay, this was posted 2 days ago, and this is from ALMTSVT. Puro mong ni consonant, A ray bawel. Hello, I'm using your story here in my podcast. If Bisaya ka good, if not, then try your hardest kaya para makasabot ka sa kung unsolicited advice. Wink, wink. Ang tag ani kay romantic. Ang title ani guys kay gangisiji ko sa kay kabahin gid siya crush. Wala ko na-excite. Why? Anyway, ang title kay I accidentally confessed to my crush too early because of an Instagram story he was not meant to see. Sure ka. Ibo ginang itoyo, ano? Okay. Sige. And the story goes, I have a crush on a guy. So, ang original poster ani kay 22 years old male. Ang na-crush po siya sa 20 years old niyang male. So, makarelate ko. Adi kay, you know. Ay, happy Pride. Happy Pride Month sa akong mga ka-LGBTQ+. Sa hello. Okay, dahan kong istorya about anak. Dahan kong mga hinanakit karon about anak kay lisod jud ming dawaton. Anyway, I have a crush on a guy. For starters, we're both bisexual. Okay. Lahi man ako kay straight guy man akong crush. Hello, R. What? Sige, parenta. I have a crush on him for a month and didn't do anything yet until last week. I met him through a common friend and I told myself that he was cute. Cute siya. For context, we are schoolmates but have different degree programs. I intentionally don't want to confess yet since we're complete strangers. I just gave him flowers during a theater play they did and that's it. Wow! Na-crush jud ka, girl. So here comes the story. I tried the trend, quote-unquote, blank is not blank without. So name isn't name without on Instagram. Wala ko bulan nga trend lagi. So for example sa ako, ansa na siya nga trend? Name isn't name without. So Phil isn't blank without. Anyway, one of my close friends answered the name of my crush. And then I answered that entry and posted my reply using the quote-unquote close friend story option. And then a moment later, my crush replied, huh? And I was like, how was he able to see my story when in fact he's not following me and I don't know how the hell he was put on my close friend list? Okay naman ay close friend nga ko sa Instagram di makaselect makaginsa makita sa mong story. So I don't understand this trend. Unsa din nga trend? Anyway, later. So having no choice left, I confessed to him. It was so awkward because I don't want to confess to him yet since I want to know him better. So obviously I got rejected. Oh my gosh! And his reason is, I just see you as a friend. Oh no! Oh my gosh! Kano kong nasakitan for you? Anyway, padayon ta. Now I do not know what to do anymore. I am very serious with him and I feel like I would have had a good chance if this had not happened. I don't think so. How can I move on? Or should I move on? Should I give it another shot in the future? End of story. Sige guys, before ko mo padayon, ako sa i-google ning name isn't name without, gulang na jud ako. Wala ko blow nga trend lagi. Trend lagi.
Okay, wala gyapon ko kasabot kay wala ko nakita. Anyway, so basog I don't know. Anyway, regardless. Kabalo ka, kana mga crush. Di man ko na magsugod tanan. Well, di mo po tanan siguro, dili di tanan. Kaya naman ko yung crush lang na crush lang, kanang ni-admire lang ka, ni-admire ka na attract ka physically, ni-admire ka sa iyang personality, sa iyang intelligence, sa iyang nawong, the way siya mananina, or ni-admire ka sa iyang talent, na crush ka, nga maliwalas sa gud imong day, murag mo brighten up gud imong day, mawala imong kasapot or mawala imong bad mood if makita niya. Pero na pa yung mga crush na diha pod mag-start ang relationship, mo po na siya ang nakakakilig na portion. Going back to the story, I'm sorry girl yun ako tawag nimo. I'm sorry but rejection part gina siya. I know I'm talking to myself pod kay I'm having a hard time dealing with rejection. Ngano ko mag-in-English? Lisod kay kumo deal og rejection. Kay, I don't know, isa siguro na, mangita nyo siguro kong therapist kay I think muna siya ang akong pinaka-root sa tanan na akong mga emotional outbursts o akong mga mood swings na realize na ako kay tungod siguro ang childhood gud nato guys, dako gina siya part sa atuang life. Yes, obviously. Mo gina siya kay tungod siguro lagi binayaan lagi me sa papa. So murag at an early age, murag nakadil na kog rejection ba. So gi-reject naman gud ka as a romantic partner. Pero wala ka niya reject as a friend. Kailangan pug ka mo dawat ana. Kay kailangan nimo na siya i-respect. Kay dili man pud ta pwede mo pugos sa tao nga dili ganahan nato romantically. So at least, I know it's hard. Give yourself time na lang to recover. I know it's not easy. If dili pa gud nimo kaya nga makig-friends niya, wala man gud pud mo friendship ang gud pud nga na-create. So diba, kay ingon mga nga strangers mo. Pero nga naman siya ningon mo nga, I mean, iyang pasabot siguro nga, I only see you as a potential friend. Kaya wala pa man dagay mo friendship nga nagama. Kaya strangers man dagay mo. Nangutana ka din nga, should you try again in the future? Yeah, it's up to you. You can do that. But make sure nga you're prepared for anything nga response. So ayaw og expect nga yes dayon kay ang imuhang pag-try again, ayaw ibutang si mong mind nga hay siguro naman ay yung Tagalog siguro maganahan na siya nako inana ba initially manggod, I mean para lang nako ha, if i-reject na manggug ko gyud kay mawala gyud totally ang akong feelings. Muna siya ako kay, I don't know, isa pud lagi na sa dapat na akong i-deal kay i-cut off dayon ako tanan. Murabag, how dare you reject me? Gani, I know it's not good. So murag malain na day akong paglantaw niya, inana nga murag ano na din siya ma-cross off the list din siya nako sa mga potential nga mga friend, which is not good kay it's being narcissistic nga dili jud ka pwedeng ma-reject mo ginana ba. So dawata sa na ang rejection, and then as soon as kaya na nimo kang pagig-friend sa yaha, go ahead and create that friendship sa iyaha. Genuine nga imuhang tumong kay makig-friend sa iyaha. Kay usahay man gud, wa puta ka balo man gud nga basun di ay maka-realize pug ka nga okay, mas maay gud pud di ay nga friend siya. Mas ma-enjoy, I mean, mas ma-cherish nimo ang relationship, mas ma-keep nimo siya sa imong life as a friend. Inana ba gani? Kaysa anang imo jud gi-insist imong self romantically. Ayaw sa murag chill sa ana. Pero no, if na jud kay plano nga mo do again in the future. But for now, kuasa na si mong mind. Mo move on sa kaana nga feelings. I know it's hard, but paning kamuti lang good. Ikaw rin makabuhat ana. And then if you're ready, then if you want to to establish a friendship with him, then go ahead. And I suggest you do. Kay, matakabalo pod sa future pod, di ba? It's either mag best friends mo or siya mahimo siyang pinaka-special nga friend sa mong life, or eventually, ma-realize niya nga, okay, na there's something, but ayaw sag-focus anang na maibog dayon siya nimo kay masakitan na po dayon ka. Ayaw lang sa ana. So, focus lang sa creating friendship, then see how it goes. But manage your expectations lang. Okay? Kaya ako, I don't know if ni-confess ko ni R nga crush na ko siya, pero I think ang iyang friends office mate mo ni nako. Ang ihang mga office mate rapod nako ang nisulti niya siguro, I think. And kabalo man siya, aware man siya siguro. Pero wala jud ko anang ni-confess ko niya, huy, crush kit ikaw, ganang ko nimo. Even now, wala pog ko ni sulti sa yaha nga hapit na di ay ma more than crush akong feeling sa yaha.
Oh my gosh. Di mo po siya tigpaminawan. Hindi mo siya tiglantaw na. Di mo may friends sa Facebook. Kaya iya mo kung gian friend sa isa na ko ka-account. Anyway. So, crush is just, it's just a little crush. Yabag lagi ko. Ryan ba? Kailangan po tama manage ko the expectations sa mga crush. Dili na to ibutang og pedestal ang atong mga crushes. Do not put them on a pedestal nga, ay! to the point I worship to ginato sila. No. Lingaw-lingaw lang. Muna akong itulo sa akong self nga, it's not all about you. It's not all about me. What about, ako lang siyang i-cherish nga, crush ikaw. Pero na ko isa ka crush nga, total turn off lagi ko sa iya ha kay, Pero, wala, I still respect him as a person, of course, hello. But naray mga traits nga nakoy nabalaan nga, really? But okay, ihapod na, but ako murag ni ana lang, lisod lagi nang ibutang ni mo sa pedestal ng isa ka tao kay isa ka sayop bughulag ba dayon. But anyway, nga nabot ko sa akong mga crushes. So na siya, manage your expectations, move on lang sa ka, and then try to establish friendship, then see from there. Okay? Nangilabot ako. Bye-bye! See you on my next episode. Cheers!